Arsngi hadian ke Bharatiya Janata Party kalau pendapat ba bakanom penyang kertong hak election MP Lok Sabha Arja Arpsau na Shillong Batura Parliamentary Constituency bat drive and kersan no iki kertong ke National People's Party hak Arpsan Trigul Ber Arja Arpsau ki nong kersan ke BJP na Ranikor Constituency South West Khasi Hills District kila mi syakmat ban penpau pertai ba menta ke kenti kin ai jing kersan purayau kertong ke Congress uba Vincent H. Pala hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary seat. Kani kejingwan ajing kersan ginoy lam BJP Ranikor Mandal ka dayru lengba kejing ajing bet ba kejing sungur tho lang baru MLA Barim u Martin M Dango ginoy lam ka BJP na Ranikor ki balawan syakani kejing langgi kentup yo ba German nong siang u ba man study nong rem CEM Barim ka KHADC lambat kiwe Shushu tang hadian RTO bau MDC ke mau kerwat uba karena sok sang lembat ke kunhun jong u kilai penir so LD ber ke NPP ki nongkit kam ke Hill State People's Democratic Party hak jingelam uba medal sing lingdo kila penir no LD syaka Congress batla priang subhai ki do ba Vincent H Palau President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee bat kertong ke Congress syaka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary seat keban long hak khat khandai tarik uyayong Arja Arpsau Nalor ki nongkersan ke HSBDP bat BJP hakani kesngi la sakhi ru ik jingwan penyaso u Vice President ke Trinamool Congress mau kerwat blok uba koridor khalingdo bat ka kunhun jong u syaka party Congress. Ngamdon daw yanu bertino ki kam jong party ka jimino jigi kalong tangui ka daw kalong ba na kalian jong party ka klan pendiang kandidat ini hapat perkhat bat ni hadir bangai perkhat bin pagin ni banitang ka party ka Congress Tabadon siya yang kata buat dan kata sab kata lain dulu banyak fine ni banyak lep pasang yang parti BJP yang tipu tadi mari langsung thui balada kamuan banukong kenapa ada kan wani ke parti Congress dia nak tahu nak kalian begini semua ba dia ini mungkin punya semua parti ni parti nak kalian ke parti ke company yang parti dia dikira ke pun dengar pun sendiri orang la kuno mini ban long ke tinggalan banyak perkat kuno hangno milik kesadian lu akan ke MP election yang kebakadu dengan apply tadi kita yang berperluan meeting bat kawai kesur kawai kejumut nilai thir bin ba bat kebakadu nak kalian di location itu ngabat hilang orang dari rai bagi dia berpenis no ia lagi bat kene ke parti Kongres so kena suplemen kalau ba ha kan dia no hai dari sini lo pada dalang ni bagi banyak trailang nang lismat jadi banyak treasure hem nam ta kumnu banwara e ke dijok ke badan prom nam ta MP ke bani kum ki pai ba ni budget Gadon ini disio diau kami ka konstitusi nganatit organize wa bi event la plong meeting keleng tip namar ba ki noktre nani jilai thoi ba karnes bidon ka jinge personal re politics nimna bandra ka personal jeni sakakam himachina ke kamrile na traiba kamansen di dondat ni re ka kamai ke je kala anlik chatai apa natip ba iba karnes ni suni kala fix kadet ngakli tanyar mot gibrio na ang bubu kelas ni kelas non ba belen dandon le jang dia ba belen dot nga pindan don ta kan singai ni mah Tengai di tingero bubu belen di ba ikalas di ba yasha bandelet lagi yang try kan mulong kembalong mentah kini baru kiru kiwan kiskan kani election begini le mentah ke kampanye ke election atway election ke jingele kadi happening ke kongres bad di grup ki babakap na ka BJP dan UDP bat kiwe mata kapher namar ba ke BJP ke UDP ke NPP jing sa kini gitu grup ndre kibu kandidat le chong UDP ke bo le chong ke BJP NPP kibu lang bat ni saga BPP ke ba mai te kabut jangdon minus Natrai kibagon po grassroots level kibantif. Ngalalik keleng-keleng lawan Nagaro Hills. Ngalalik bonsen sa Nagaro Hills hadin bangalong presiden na kini last week tiyo baladet nga nangwan. Ngana iba kadon kajing singay iya ka party Congress sa Nagaro Hills.
Bakal lele lambat na i ba Nazar Hills untaro usalem sejak. Namdan sing aktif na pamakai. Gibril aktif ke NPP. Gibril aktif kamdan so sare. Mentale le la snot tilang NPP but UDP. Lalong kuni ke NPP kala ti clear. Ka NPP kala ti clear de jingerap jom ke BJP na benta kalawai jom ke drumnya perkap ha. Kali ka clear berhenti kemitab no nya perkap ha. Bani akan tipi. Kalau berkeluar bani terilang berkilo ki parti. Kumbalong mentaro bandai tak kongres di sisa ni menjawab. Mereka jiawan jampi, jiatili jampi, jiusiau. Sengaja jadi kongres ke jiawan penisno tapon tu. Tanpa ikan betok kubur man balai bani tu sakit yang man. Bon harjan man kesmin dunai ka ciajar ni kasan span bajai kongres mantan. Mereka itu pun kubur pelan amar ni meeting nama menit-menit yo sakit di sini berkiwai. Tinggi perbulan dari meeting yang kami sangsi. Nah dari hero meeting ngadi tu hom kita dengan leros dari marbale ba barabor ni kiskan ni don apoi apa amut KMP. Mentah kini itu apoi apa amut KMP. Siteng ni kini KMP kala yasno apa tu BJP. Kibani side mentah ki kiskan kimnom su ki kiskan mengenaro tapi kita nak ke BJP kimnom su setang siteng. Nagini siteng mentah ki perlu dengan apa Nagaland election su. Mizoram election su. Nang balai kamba ni Kristan na bagitan ba BJP ni ki policy ni kasan policy ko BCA kas kaba la kasan ba Nagaland ba Meghalaya ba kumta takar kadon ke jusnyo jumi katno ni set ke jadi jumi tabahaban na election kumta takar. Mun ki Kristan ki nang tunan. Dan kapal ikiba kani kasih selam ni tongkam mentala di don Kristen stang na Kerala bat na selam le dawai baras na i ila dunaba mut na ka apo tam in poi sa kesipo mentang ni don stang ka no ini don kam ke tingkasan tapi don perlu hagaro hilso sofa om kasan de kongres hangir kasan de kongres. Kumno ba Raju? Kumne kong. Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Ha ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F. Ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jungi ila ban yo ya ke jingpang dunas nam bar ke jing bria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. yo i ya ke jingtei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 Ba fikran ya ka jing shisha.
Lawan Ra Shapi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.